Svojo stihiji i humoreski pisateljka Serafine Makaji včera čitala školjarom u školi 18. oktober u Novim Orahove, u kotri buli prisutni školjare kotri pestuju ruski jazik u osnovnoj školi Čaki Lajoš u Bačkej Topolji, kotri zoz nastavnicu Kseniju Benčik pririhtali prihodnu programu. Ja rokami robila s decmi, takže sam veljo toho z njima dožila i već me oni inspirovali za pisanje. Pisać nie mož tak vidumać, znači jednostavno še mušicoška vidzic, dožic. Počas programi podobovi umetnik Silvester Makaji maljoval pejzaž, ta dzeci i ih rodiči mogli vidzi stvorenje jednoho podobovoho maljunku. Uživame u tih stikoh, kotri mi i tak obrobjujeme na hodzinoh ruskog jazika, ali je to inšak, je to sam pisatelj nam prečita to ti stihi, keče možeme užiť do tih stihov, to nam naisce bola radost. Sekretarka Društva za ruski jazik i literaturu Irina Papugova predstavila školjarom i prisutnim novi vidanja toho društva. U predškolskej ustanovi Palčočka u Novim Sadze zistej nahodi najmlači učeli pisnjočki Mikolima Kočiša. U Novim Sadze 25 predškolskih dzeci hodza na pestovanje ruskog jazika. Ljubja hodzic, špivame, risujeme, pravime zoz paperu, zoz vati i take. Vinčovanki teraz počim še približuje Novi Rog i Kračun. Ta stej nahodizme pravili vinčovanki. Ja bar zadovoljna. Ja ljubim da ona tu hozi zoz dzesmi, da še druži zoz dzesmi, ktorí by trebalo da bi po ruski, da uča. A jednoho oni može budu i za jednak pomatki hozi, zberače i tako. To še mi tak zberali, to smo še posle i pobrali, lijepo smo še družili i dalje i ostali smo. Stiški Mikolima Kočiša i vinčovanki z nahodi Novoho roku, kotri naučeli na tej hodzini, budu maz nahodu špiva na manifestaciji Pahuljka.